singophileyo bazalwane from January up to 5 zala May 4 zala May maternity leave. Amen. Bengasebenzi maternity leave uqale nge5 zala May Monday. Mangifika semphiwe igama bazalwane. Bathi 4 months yonke lemisebenzi besingezwa ngamadimoni. Besingezwa ngokuvuma isono. Besingezwa lutho nje leBhayibheli kubuye kuqalile futhi. Senginegama vele mabe bona bethi nakuma amadimoni nakuma isono. Ngicela bathi umayeza bazalwane ukuthi azifuneki lezi zinto. Amen. Baphinde bangiqale ngoba masebenza ama problems bathi cela usikhulekele futhi manje. So angizazi ke ukuthi mina umamadimoni akhulekisayo ngiyenza njani. Kodwa ngimbonga uJehova ukuthi lo msebenzi awungifakelanga ke ukuthi ngizoyenza imali. Kodwa uthi wena uzomsebenzisa. Amen. Ngiyakhuthanda kakhulu they recognize ukuthi there is something engiyenzayo. Amen. Abayidingayo noma bengeke bevume kodwa bayayidinga. Amen. Amen bazalwane. Amen. Senjalo ke ngiyambonga futhi uNkulunkulu ngoba if it was not of uNkulunkulu ngaba ngimanga phambili lapha bazalwane. Amen. Wednesday ngisemsebenzini this Thursday ngibale ngisemsebenzini angisangazi Wednesday or Thursday morning ngisemsebenzini bazalwane beng involved with accident. Ngimile nje inhlungu sasekhona nyana but asekho zikhona ukuthi kube yistress ukuthi kukhona okwenzakala. So ngiyagibela itaxi lapha ngemsebenzini lo muntu uhamba ngesinye speed angisazi la mina drive kodwa imoto mayigijima yayonke le yayihambi kahle emakevini siyabambekela ama city siyanyakaza nje and the driver sometimes mawakhuza benza even more. Iyahamba ke imoto indlela esihamba ke inama cave very sharp cave ukuthi ma engaphazamisa nje iyasilahlela phansi. Sadlula ke kuma cave lawo sajump irobot masijump irobot kule bus metro lapha uhamba ngespeed sakhe mangibheka ithi 60 kilometers khona lapha ukuthi kumele hambe ngo60 thina sihamba ngo120 140 180 200 that distance hayi why shall drive wafaka amafutha wonke sathi phezulu kwebhasi ngemva kwebhasi ibhasi imide imetro mina ngihleli ngemva kwepassenger seat driver la kule passenger ngihleli ngemva kwa iyazama ukubreak manje akusabreakeki ngoba vele speed esihamba ngayasho phezulu kwesithi ka driver ngekhanda la akwathi kancane hayi kwathi kancane impela ngiyakhuluma ukuthi uke baba abanyama. Amen. Kodwa ngaphinda ngavuka ngabona kusase right. Amen. Hayi ke ngaphuma ke emotweni etaxini lapha yana ngathi umuntu engimazi ozani responda manje umama uNkomo hayi ngiyaqhaqhazela noma ivoice note ungayizwa nje ivoice umuntu lo akazazi ukuthi uhamba njani umama uNkomo sengenze accident la so ngamthumela izithombe kodwa ke hayi ngiyabonga uNkulunkulu ngoba ubuye wasiphephisa. Amen. If driver ubezama ukuvika ibhasi wangena ku oncoming traffic hayi ngabe sikhuluma okunye namhlanje ubegijima hayi into yokudlala ubegijima sespeed but sambona umuntu usebenzise leyo bhasi sashayisa ke kancane zona ezinhlungu ezincane isikhuphule empilweni. So ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi simbonge uJehova mphefumulo wami ngoba namhlanje ngimile ngiyafakaza ngayo ukuthi yebo ngikubonile uNkulunkulu sibonile isandla sakhe. Amen. Amen bazalwane. Imoto ke maternity bazalwane bengekho imali yemoto kodwa ngithe mina ngifuna imoto kuNkulunkulu. Amen. Bengiyazi imoto engifunayo kodwa ngasesithi hayi ithi uNkulunkulu angiphe yena ayifunayo ngifuna ngibe nayo. Amen. Ngakhuleka bazalwane ngakhula athi uNkulunkulu asafuna imoto yami ngifuna wena unenze yakho. Amen. Lezo imisebenzi ebandleni kwakumkhulu kwamoqala ngithi imoto le kuba uNkomo sebuya ukufakazela futhi follow me wathi imoto sizoyicela ngo12 kodwa wena uhambi nathi. Ngathi uNkulunkulu ngiyabonga you confirmed umkhuleko wami. Hayi ngayifuna ke imoto ngayithola ibi nenkinga yana kancane at some point bengasekho imali yokubhadala umakanika. Amakanika ufuna imali yakhe la imali ayikho. Kwenzekela ukuthi umuntu wami athi ufuna ukubona umntwana ngoba engakambona ngaye emsebenzini. Hayi wambuza impilo kwaba kuhle wathi kimi imali yabengiholisa yona ku maternity leave incane. So ngizakufakela imali namhlanje. Amen.
wenza in this whole transaction. So umuntu ubhizi ufonela ubaba uNkomo futhi ufuna imali. Hayi umuntu wathi imali edonkosa yona incane wafaka exactly imali edonkosa. Wathi sasuka ke umuntu ngami nokukhohlwa. So sasuka saya ngakuyela endlini. Mambuye endlini yambuza imali ifaka uthi no ngifake that moment uphuma ngifakile. Umeli ngene kuthenga ko 27 ntamba ngabona hayi nazi bese tinti plus capital imali exactly made sithi ukuthi sithathe imoto amen amen kodwa ngaphandle abanye moto bese ngapha nami sesiyakhona amadimona alandela le moto ayibenzakala ukuthi regardless of what we are going through, we put in corner. Uka kahle ngikhona ngizakwenzela mina ngesikhathi esifanele. Ngoba kudala ngisiya emasontweni. Benga imali yami ingahlangani ukuthi ithenge noma yini. Ibingahlangani. Kodwa ngenxa yokuthi lapha sifundisiwe uba ukhoza wakhuluma ngelinda wafaka unyawo phansi ngendaba yokweshula. Thina besithi nethi hayinethi let what besikipha la instead of ukuthi sikibe ku gross ukuthi uNkulunkulu besimroba siyamthontela kuba because I emphasize from that time sesenkwazi hayi angikhiphi kulesele ngipha kule esayivumelana nomlungu yiye yakho le ngiyazibona futhi sizolapha ekhaya ukuthi zimvula amehlo kwezinto xa uthi uyakwazi kanti awukwazi amen so ngiyambonga uNkulunkulu ngiyamdumisa ngithi abazalwane libambelelani yazi lapha kumnandi amen kumnandi uJesu ukhona amen i-witness yalokho amen regardless okwemoto kodwa impilo yami ngiyibonile iflasha la amen kodwa wayibamba wathi hayi sathana hayi manje umike la driver le moto xa amen